Fetħet uffiċjalment il-leġislatura l-ġdida tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu fejn ingħata bidu għad-9 Parlament Ewropew mindu bdew isiru l-elezzjonijiet fl-1979. Is-sessjoni nfetħet mill-President Antonio Tajani fejn ma naqsux ukoll ix-xenati mid-deputati Ingliżi eletti fuq il-lista tal-Partit tal-Brexit, deputati li taw darhom meta indaq l-innu Ewropew. Dan id-9 Parlament Ewropew qed jibda b'751 Europarlamentari, inkluż is-6 Europarlamentari Maltin, 2 eletti fisem il-Partit Nazzjonalista, Roberta Metsola u David Casa. Madankollu meta r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea se jonqsu 46 MP biex it-total jinżel għal 705. Mit-total tad-deputati Ewropej, 61 se jkunu qed iservu f'dan il-Parlament għall-ewwel darba, 40% huma MPs nisa. Welcome to the European Parliament, the House of Democracy. Fil-plenarja ta' din il-ġimgħa se jiġu eletti wkoll 14 il-Viċi President li assistu lil President tal-Parlament Ewropew. F'din l-ewwel sessjoni il-membri tal-Parlament Ewropew kellhom jiddeċidu wkoll fuq kif se jkunu ffurmati 22 kumitat tal-Parlament li jeżaminaw il-liġijiet il-ġodda, jipproponu emendi u jappuntaw timijiet sabiex jinnegozjaw mal-Kunsill fuq temi li jvarjaw mit-trasport għal protezzjoni tal-konsumatur.